Kastalatibyan! Kit ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako nana, di ka makibibiyang iti piyag ti karubam, tapno maliklikan tiin kay panagsubang, tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Anya jay ar-ari bungbungan da ijay igit ti kalsadang. Umay kayong gumatang iti special alako ka, Diyos. Hoy, Marites, umay kan. Darasam, sakbay may busan ka. Apay, anya day ta, Diyos. Ay, basta special day to ay. Oh my God, tanang kaselak ita. Ay, sakman pa'y tilakwam. Tanay, mapanak pa'y agluto. Ang dawaw. Winan niya. Ay na, sigurado asan kang amaban no ga makichismis itag malmalam. Babay na tida ito adyos. Nuwan. Isa nga isupot mo na ito gat-gatangan. Uray si ka, gimatang ka magayam, nana. Nakasil ka no nga, men. Buy one, take one. Jakit di gumatangan. Para anya day ta, Diyos. Nakangis-ngisit, matikulor na. Diyos kanu da ito'y para kadagiti chismosa. Aya! Hey, iso nga ing kamutan gumatang sakbay ang maibusan ka. Kanya tayo taginatang buha si daan. Ay tinapa ta iso lang matipakaan na yan jay kwartak. Tinapamanay. Ang mga no jay pa'y natangtang kan, tiginatang mau. Sapay, nagri at tagngal-ngal tanay. Awang maangipon ng dataaw. Ay, saan kan nga agsid no nakarikreklamo ka? Di ka pa'y makagatang mo't itinaimas asidaan. Awan nga rod kwarta. Iso asaan ka man nga agpili-pilay. Kanya ta nakasupot nga igambaw. Ay, Diyos daytoy. Diyos. Iso tinangigatangam iti kwarta dayta Diyos. Ay, saan kan makibiyang alaklakayan? Nah. Kasaan basta-basta Diyos daytoy. Kasapulak daytoy Diyos. Imbag ta saan ka naibusan iti Diyos, Marites? Mabili mo, day to alakaw. Nagado ti gimatang. Ay, kat italaing mat ngamin amadaan iti Diyos para kadag iti chismosa. Kaya't naasawan, ado dagiti chismosa dito lugar tayo. Kat may sakay giant. O sige, padasak man nga rod tayo Diyos, no epektibo mo ilaan. Ay na, super effective da ita kung nakan ka. Iso nga gawid ka, antayin kapadasan. Anya nga tatiraman da ito'y nangisit a Diyos a ginatang ni Bakay. Nakangi-ngisi mait. Naimas nga taday tao'y. Ay, hinapanandaya. Ay, napansa na kikaruba. Total, nalukataan na inti maysa. Padasik man aramanan, doon niya tiraman na. Inuman ang maminpito iti maysa nga aldaw. Anya na ita. Ay sus, makapakigtot ka man. Nangisit mo ti kargana. Di mo biyangan daytoy. Kukwak daytoy. Agas ko daytoy. Agas mo. Apay, anya ti sakit mo? Ay ado, ti sakit ko. Adda nakaro a kanser ko. Kanser? Kanser iti bulsa. Tawan makukwartak a kanayon. Tila ibagbagamot. Sakit tinakam, gapukin ka. Artag. Artak asasawam. Agtal na ka man? Iso ang kasapulak daytoy, tapno agbalinak ana sa lunak. Di mo kutkutsin daytoy, tanangin na tinggatang ko iti daytoy. Mayat talaga tiriknak anaginom iti Diyos Sa anak anabanog anak ichismes kadag iti padak ababakait. Kan sa anak pa'y anaibusan iti na ichismes. Ay, mayat da ito ginatang ko Diyos. Ay, aginumak manmanan tapno napigsa aklata.
Apay ngay akas lanaksayan. Saan mo't nagtad-tad ti kunak? Payman. Lakay! Lakay! Ay, apay, iminom ka iti juice ko? Saan? Pagan ano kumaaramanan day ta Diyos nakangis-ngisit. Apay nga raw abi masit mutan ti kargana. Aha, jak pagan ano day ta Diyos. Langan na laangan kit saan anaimas. Ay, di mo ramramanan da ito'y adyaws. Ta saan aparakan ka da ito'y. Balbalagan ka. Oho, pagan ano ngay ramanan. Para lang ka dagiti chismo sa da ito'y. Ah, Dayta, titantandaan na. Wanya, Marites, kumusta tirik namin ti panaginom mo iti Diyos? Mayat si ka. Ay, talaga amayat. Ado, tinakaibaga amayat talaga. Oh, anya tinarik nam. Kasla saan amabambanog da ito niwat kong agchismays. Napadasa mon. Aguma kaita na makichismis. Una, idi, may salaang nga oras ang makichismisak di ta kantina. Mabanog adagos da ito niwat ka. Angam ita? Ay na, uray agmalmalum si ka. Nagadoa talaga ti amo machismis kumaray. Ay, sakpay mati ko na. Kaslasaan ka mabambanog? Adda ngamin inumak adyaws. Diyos! Wan, Diyos para kadagiti nalaeng amakichismis. Ay nagmayat si ka. Epektibo at talaga. Kaya't mo apadasan? Amangan mo't numay kontra iti sakit ko. Ay na, agas paikit di Ha? Adyatay ko na nga istorya. Maipapankan ni Marites. Ay, wen gayam anya. Ay, amom kaday, aday jay amarites. Agsasalo pang gayam ti utang na. Ay, Kurt, kapada na nga ro, dagiti na duma akalugaran tayo nga ado ti utang da. Ay, sabale ni Marites maray. Apayan ako na masabalay. Ngamen, gapu iti kinaado ti utang na. Uray nala itartarayan, dagiti nakautangan na. Itartarayan na? Katuwain, ilamlamangan na pa'y idaa. Ay, hey, nakababain matlao na yan no kasta. Ay, talaga nakababain. Ay, di mula istoryaan iti sabali tasyak ti madaksan. Ay, duwata lang ang makaamaw iti daytoy. Ay, wan, duwata lang ang makaamaw, maray. Aguray ka man. Ninsamot lakay ko dya magmagna. Ay, wan, nay, nakasarukod gaya man nila kay mo. Makarwar gaya man di tabalayaw. Ay, sa dino nga tatipapanan na. Ay, panawan ka pa'y, maray. Ay, lakay! Lakay! Sa dino tipapanam! Ay, sa dino tipapanam. Dita, Sa dino adita. Basta dita, apay aya. Dandan nila nga rudan saan ka na makapagna. Makikaaruba ka pailaan. Ay, dita kan, dapay kayat kong istoryaan. Anya nga istoryahan nga ibagbagam. Ay, agsubli ka man. Ay! Nagapapuran na pimanaw. Kaslaawan mo't tan sakit na, jay salbag alaklakayan. Ay, aguray ka, tata. Ni bakat kun samot tantis istorya mon. Ay, ada kagayam dita igid. Ay, kunak no awang ka Ay, itayak pa ngagdengdengag iti istoryam, tata. Awan may nis istorya ka maday. Istorya at tila pagututangan ni bakat ko akam kamaten pa yan ti Bombay. Ay, dayjay. Kapudno mo nga main baraw. Ay, ibabaindak matunayan iti daytang istorya nyo, tata. Mabain ka, isumot ti pudno. Kaano ka pa yan nagbalin at chismoso?
Nang rugi ma iti di minumak iti nangisit a Diyos, ginatang ni bakit kao. Nangisit a Diyos. Anya ngay deta a klase a Diyos. Apay, sa dino ti Papa na, Marites. Agbirbiro kak man iti kachismis ko, nana. Agbirbiro ka. Katadaak mo't ditoy. Ay, mabalinti makichismis kan ka, nana. Ay na, umay ka tag chismis ta. Una, kasla ipatay ko nga men no jak makapagchismis. Ay, agpada kayon kan ni Kumari Libeng. Kano nagadutiin chismis na may papankan ka. Anya, inchismis na kan ka, nana. Ay, sa ospirmi Anya nga itimbagbaga Sa adon, narigat no maamuam. Ibagamutin, nana. Apay, pudno aya nga ado ti utang mo di mo baybayadan. Unay mutin, day tapay mo tinis istoryana. Adan sapay kano nangidarumken ka, gapo iti saan mo anabayadan nga utang. Ay sus, makaungetak no kas talaang, nana. Jak makontrol to'y riknak. Talaga ang mapan ko apang. Ay, saan Di mo aramidan dayta, Marites. Jak mo apirpil dyan nakgayam day bakit. Ha? Mapan ko apang! Makita day jay abakit ti saan napay anakit kita Apolos. Ipakita kan ko na asa anak abasta-basta. Ha? Makipinongo ta kita. Aguray ka. Malabsak met ti balay ni bakla. Anya nga tatir aramiden na di tabalay na. Ay, inak man kitaan. Julie! Julie! Ni, awan samot ti tao. Ay, siripak man dito'y tawa. Kas lagbay payo man. Ay! Anya nga taday jay. Adda manin ilako kadagiti chismosa dito'y barangay. Kwarta manin! Ay! Uging mo jay baybaywon na. Ay! Kaya't naasawan. Uging jay aramiden na adyos ng ilakla ko na kada kami. Anay! Hanya di nabadak akon. Lansan samutan. Ay, anay ko. Sino dayta? Anay, sana ka makapag Ay! nagsakit tayo sa Sino dayta ko kakanatutok na? iti lansa. Ay, umayon ni bakla. Hoy! Anya der aramidam dito'y ruwar ti balay ko, ha? Ha? Agsirsirip kanya. Saan? Siyak lang aron tinakabadak iti lansa. Ay, di mo topay ngamin malinisan kan maurnos madag ito'y nakalanlansa kay kayo dito'y. Idarom ka, Marites. Na, tapay ko mga idarumnak. Ha? Siyempre, privacy. Imay ka iti paraangak asaan ka nagpakpakada. Si kanto pa iti darum ko. Anya ko mati pang idaromam kanya kaber. Day tailaklakom adyos kada kami. Binayo gayam nga uging. Asino itatirumbang ama idarum ka data? Kwa, Marites. Ay, idarum ka talaga! Ha? Saan ama balinda ito yung aramidam kada kami? Ay, kwa, agbayad aklangin ken ka. Saan ka langin nga agdarom? Si kakit dimat. Kas kalaan another. Kano kumarita. Hoy, Marites, agsarita taman. Nabartek ka manan? Nakainumak labasit. Ichis-chismis da ka dita pag-iinuman mi. Saksamat itan ti pag-iistoryang anda dito'y lugar tayo. Dayta ti maganab ti chismo sa akas kan ka. Agas man, tagimatang kapay gayam iti Diyos, tapno pumaot ti panagchismis mo. Ay, wala kay. Naiskam kami. Uging magayam ter aramidan ni bakla a Diyos. Kunak tupay kat. Uging nga inasukaran na. Kanti nakaraw. Nakarugrugit ya pagbaybaywan na iti uging. Gunggunam So ajak kamoy tano sino ti darum ko.
Dayjay abakla, wano ni Nana Libing ang mga chismes, kun mang perper di kanyak. Kasta latibiyag, bakit? Ay, saan ka ngagsawi ti kasta? Ah, Agdarumak kunak tumag. Ay, idarumnak met kanon ni Marites. Ay, si kalaing ayan. Uray sakmat. Idarom na kano. Sabay di kano ka nga tuwan na pangukuman. Ay. No kasta, agpadata na may balod. Lakit di Kasano nga tan, di pogi a boyfriend ko. Ay na, awanan ti mga iwan kanila kay ikaw no may balod ay matayin na din na oras. Ay, kasanungay nga tan. Ito magisarita ni Marites. Agpakpakaasitan, asaan na tanga idarom. Wina agam pakawanan na tangata. Ha! Nalakayamot ti mamakawan no tila inis istoryayo kanyak apuro pamirde. Ay, basol jay Diyos, alako na. Nene. Apay asak manente aking basulan. Pudno mat, manipod ininom ko day ja Diyos alakom. Sana ko na mabambanaw ka makichismes. Kwa. Dinayo lang ang mat nga oging dayjay nga adaso kar na. Kasano nga epektibo ang sasawa mo. Ay, ogeng. Ay, madin siya. Ay, sante nga gaapa. Pakawanan da ko, ano nakabasol kada kayo. Agpipinasin siya tayo. Tadamot amin basol tayo, ititunggal maysa. Ay, wan matkit di Ay, pakawanan nakmatan Marites. Jack ulitunan. Ay, tandaanan nyo, di pagsasaw ako na. Di ka makibiyang itibiyag ti kaarubam. Tapno maliklikan ting kay panagsusubang. Oh, nawatan nyo? Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Di ka makibiyang itibiyag ti karubam. Tapno maliklikan, tin kay panagsubang. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kastala tibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.